4 cara respond professionally bila kena sindir. Yang pertama, thanks for your feedback. I will keep that in mind. Maksudnya, terima kasih atas feedback tu, saya ambil maklum. Yang kedua, I understand your point. Is there anything you would like to discuss directly? Maksud dia, saya faham maksud awak. Ada apa-apa yang awak nak bincang secara terus dengan saya? Yang ketiga, I appreciate your honesty. Let's work on it together. Maksud dia, saya sangat hargai awak punya kejujuran. Jadi jom kita selesaikan sama. Dan yang keempat, let's focus on the solution instead of the blame. Maksud dia, jom kita fokus kepada penyelesaian dia, bukan salah siapa. Ramai yang dah bekerja tapi masih lagi struggle dengan bahasa Inggeris. Nak improve tak mustahil, tapi yang penting anda kena ambil langkah untuk mula. Jom daftar kuasai English dengan kami untuk kami bantu anda supaya lebih confident untuk menggunakan bahasa Inggeris. In the meantime, anda perlu tahu